Maya payabak po, brothers and sisters. Yabi atala, king mi sangiti, ding makatuking kayaduanan. Kapasalamatan dari Sherilyn Malit and family, Selina and Leon Watson, Jenny and Sherwin Malit and family, Amelia Ferres and family, Ronald Ferres and family, Arvin Perez and family, Maria Dolores Perez, Maria Arlene Gonzalez, Mariel and Charles Castillo, Charis Castillo, Neil Christian Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Therese Madison Castillo, Pio Sky Kurok, Sonia Hogan, Regina Quezon, Ferla Pacho and family, Jean and Alex David, Irish Shabut, Johnny Joseph and Maro Facho, Gina Aguirre and family, Lynn Alde, Marian Torres, Blessy Mira Canlas, Yula Canlas, Henry and Lovely Canlas, Joanna Santos, Cesar Maluntang and family, Nelia Santos and family, Jefferson Santos, Debbie Ann Santos, Rose B. Pascua, Nira Luis Garcia, Sunny Mangan, Lindan, Janilyn Sabado, Helen Sabado, Jose Sabado, Emelita MacDuel, Gariel Ivan MacDuel, Micah Dagundong, Enriquez and Tanueco family, Seferino David and family, Vicky Ball, Corazon Cuellar. Para king birthday dari Mark Joshua Runerios, Marjon Lucero, Bobby Reyes, Estrella Lucero, Joby Lucero, Jennifer Lucero. Para king kapagnasan dari Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Jaulim, Attorney Arnel Manaloto and family, Car Joshua Malit, Eileen Manaloto Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Manalili Falacio family, Alma Perez, Martina Eileen de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Arthur Wilkerson, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Mr. and Mrs. Alfredo Salazar and family, Yolanda Yu Chandler and Tanueco, Alan Carr Sebastian Sibal, Annalyn Sibal, Francesca Antonia Malyari, Alfredo and Sandra Salazar and family, Jonathan Dayan and David Salazar, Joseph and Wendy Garcia and family, Alice Garcia, MJR Enterprises, GKM Dialysis, Joanna Marie Evaristo, Aurora Dunca and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Ruel Dizon and family, Kemehiro Evana, Abe Julio, Marites Ronerios, Gabriel Ivan Maxwell, Angelita Nores, Monina Villa de Gracia, Renato and Reynaldo Villa de Garcia, Elena Rivera, Corazon Rico, Merly Villa de Garcia, Rowena and Mark Nanu, Suji and Raquel Endo, Rogie Enriquez, Charity Budog, Mitos Ocampo, Raymond Arcilia, Elaine Katakutan and family, Erwin Katakutan and family, Edith and Yuto Yoshida, Corazon Cuellar and family, Vicky Aguilar and family, May Sunido and family,
Alice Eugenio and family, Myla Malonzo and family, Corazon and Casey Timbresa. Paraking Malagwang Kapaldanan dari Mikey Rosette Bodog, Kendra Fernandez, Charity Bodog, Flor Malit, Eliza Yabut, Consolacion Yabut, Violeta Ibay, Mary Ann Nelmida, Tess Castillo, Edith Mercado, Pascuala Mangalindan, Vernice Canta, Olive Basco, Florentino Aison, Rosalinda Datu, Adelfa Angeles, Erin Chamson. Pangaditala ring Kaladwada ri Raymond Ernyogan, William Ray Hogan, Jesse Manala, Johar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Oseyabut Jr., Francesca Yabut, Sister Amelia Sarmiento O.P., Bernardo Garcia, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Felicidas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Rosendo de las Alas, Aileen Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sani Pinca, Vicky Manalili, Adelfa, Antonina, Joseph, Carmelo Basa, Romeo Basa, Rupina Santos, Amando Garcia Sr., Rosario Garcia, Filomena Perez, Tranquilino Perez, Diosdado Perez, Federico Pacho, Anastasio and Loretta Macabali, Erenea Jose Mario, Frezila Eli Dupale, Jansen Micaela Calma, Carlito Quito, Rizalina Quito, Danilo Fernandez, Esther Lacson, Rupino Magdalena Likup, Eduardo Likup, Experdito Gonzales, Boy Gonzales, Purificación Andaya, Adan Lourdes Rivera, Columba Villa de Gracia, Raimundo Cecilio Frimo Sr. and Jr., Villa de Gracia, Levi Roman, Maribel and Norman Valerio, Rupo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Gueco, Cecil Tobiera, Dolores Calulu, Noel Aguirre, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Abendaño, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Abendaño, Amanda Saguban, Marieta Abendaño, Vincent Benavista, Prince Cedric Pascua, Virgilio Pascua, Jose Pascua, Encarnacion Pascua, Restituto Bibian Julio, Robert Dabi, Restituto Jr., Rogelio Dabi, Alfredo Guzman, Josephine Dabi, Emilio Dunca, Antonio Dunca, Alfredo Aison, Amelia Ignacio Giao, Ernesto and Aurea Punsalan, Brigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Gabriel Coronel, Edita Punsalan, Binancio Adan, Yolanda Adan, Eva Azahar, Enrique Concepcion, Norma Gamboa, Angelo Gamboa, Emiliana, Lydia Cabatingan, Roy Gardon, Nicasio Lucero, Marilu Lucero, Robert Lucero, Jesus Sagad, Kimberly Sagad, Marina Dagundong, Alice Derit, Efren Sagad, Modesto Sagad, Conchita and Eloida Fi Sagad, Tess Sagad, Prince Cedric Pascua, Virgilio Pascua, Pedro Sr. and Jr., Villa de Gracia, Gregoria, Aniseta, Placeta, Villa de Gracia, Diosdado and Clara Tanueco, Edmond and Rebecca Tanueco, Abel Tanueco, Efren Enriquez, Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Bong Dungka, Aurelia Bantug, Roger Capati, Romel Nava, Raimundo and Rosa Aquino. Pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na ring mangailangan, king pakalulu ning Ginoo.
Ing magmisa kamo po Reverend Father Jonathan Bartolome. Po ng anak po ng Espiritu Santo. Amen. Inginu manatilia kaya kayo. At keka antemorin. Si Shantala din kaya katang kasalanan at anyawaran ng kapatawaran ni malugutang ipa. Bata maging karapat dapat magmasusi karing banalan misteryo. Ginu ikang kaya sika na may gitking sika ng daring sablang tao. Ginu pakalulu. Gino pakalulu. Kristo ikang upaya at kabyas na ning Diyos. Kristo pakalulu. Kristo pakalulu. Ginuwi kang mamantabe kaya kaming maglami, uling emibalu ing aldoni oras sa datang ya ing anak ning tao, ginu pakalulu. Gino pakalulu. Ing Diyos sa mayupain tutu pakaluluwa na katamot, king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, king die alananga. Amen. Manalangin tamo. Pay pangatsubanwa, iba't king kapanawan di Abraham at Moises ang kakaniting oras ning pamipulong ning kayakang iglesia king panalangin. Inubog me ing meto nga balayan king larawan ning kayakang anak. Panwanan me sana iting balayan karing kalam ning kayakang kayarian. Aswiwan da ka sana king balang kapag nasan mi at apakit ing lugod mi king metong at metong antimono makanano mo kaming liguran. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginubi. Amen. Pamamasang iba't, king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao, Korinto. Enako mo tinubod Jesus, ban maminyag. Tinubod na ako, ban ipanaral ko, ing mayap a balita. At ipanaral, king pamagsalitang manalumpakan, king kabyasnan ding tao. Bangking makanya na paralan, ing kamatayan ng Kristo, king krus, mipayalang kabaldugan. Uling ingaral, tungkol king kamatayan ng Kristo, king krus. Kamangmangan karing mipapahamak, dapot, kaya katamong mililigtas, upaya nening Diyos. Uling kasulatan sa sabyana, siran ko ing kabyasnanda ring biyasa. At ipalto kong alang ulaga, ing isipan, bing matalino. Ngeni, nuya magbili ing biyasa, o ing eskriba, o ing magaling king debati, keti king yatu. Pepakit ning Diyos, king ing kabyasnan king yatu, kamangmangan mo. Uling king kabyasnaning Diyos, gewa ng masakit para karing tao, inga balure, king kapamilatan ning karelang kabyasnan. Bagkus, mayapa ning Diyos, ing ilagtas no ring maniwala, king kapamilatan ning kamangmangan, ning aral apanaral mi. Mala ing adwanda ring udyo, at kabyasnan, ing panintunanda,
ding Griego. Dapot ikami, ipanaral miya Kristo, ami paku king krus. Aral la makatakid karingudyo at kamangmangan para karing pagano. Dapot, para kaya katang inaus ning Diyos, udyo laman o pagano, itingaral ya Kristo, ingupaya at kabyasnan ning Diyos. Ulinging balamo kamangmanganing Diyos, may git king kabyasnan ding tao. Ating balamo kay naning Diyos, sikanan amay git, king sikanan ding sablang tao. Ingamano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Inyatu mitnuya king kaya paning Ginoo. Inyatu mitmuya king kayapan ning Ginoo. Ikaw sa blamatulid apani bebe, king Ginoo tumula kayo. Ikayong makipusong dalise, kapuryan sukat yung ibye. Kambening dira, Ginoo kaya kayo yang purian. Kambening kitara, panigpigan niyo. Ing Ginoo mitmuya king kayapan ning Ginoo. Uling ing amano ning Ginoo, mitmong katapatan, at apanaligan sa blan ng depatan. Kalugurana ing hustisya at ing katapatan, yato kayayang kakapmon, king kayang pakamal. Inyatu mitmuya king kayapan ning Ginoo. Ing Ginoo yang sisira, king tangkaring bansa, bibigwana ing marokdang nasa. Dapat ding sariling balak ning Diyos, manatilila kabang-kaba, kapag nasana kapilanman matda. Inyatu mitmuya king kayapan ning Ginoo. Parangalantaya ing mayap a balita. Tapat siya ing Ginoo king sabla ng pangako, at pawangan mayap ing dapat na. manatili akya kayo. At keka antimorin. Pamamasa king maya pabalita ag pangkang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. I Jesus selitani iting kalimhaga karing kayang alagad. Ing kayaryaning banwa apakiwangis making antikaniti. At inga pulong dalag ang linwal ban salubong king lalaking kakasal. At inyang daralang sulu ing balang metong karela. Ding lima karela mangmangla. At ding lima naman maisipla. Ding limang mangmang delara ing karelang sulu. Dapot elamig bakal reserbang laro. Dapat ding limang maisip, migdalalang aliwang laro, bukod ketang at sukering sulura. Mayan talaya, ing lalaking kakasal, king panyatang na, inya ikwarang mitunduring dalaga, ang kaking mipatutudla. Dapat inyang kapitangan ng bengi, meramdam in kulisak, o inina yung lalaking kakasal, lumuwal na kayo sa lubungan niya. Migising laring apulong dalaga, at inayos dalaring karelang sulu. Nga rin limang mangmang, karing limang maisip. Ida kayo kami, karing kaya kayong laro,
uling matadala ring sulumi. Dapat ngarang nekibat, magkagyu kaya katamon, maya pa. Munta kayo saguli, karing tindahan at sali kayo para kaya kayo. Inyalin wala rin 5 mangmang, bansaling laro. Kabang lalo, di natanging lalaking kakasal. Ding 5 dalagang maisip pa, makapanaya at makasadya, may laos ng linup king lugal ning kakasal, kambya ning lalaking kakasal. Misaraya ing pasbul. Kay ba't nanita, di natangla ring 5 mangmang, dalaga. Ginu, ibuklat siya pa yung pasbul, ngarang kukulayit. Dapat nga nang nekibat karela, makanano king ibuklat, era kayo, aki kilala. Nga kawari, nga nang nemo pus Jesus, maglame kayo, uling eyo balu, ing aldo, ni ing oras. Ing mayap ng balita ning kakatam kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Maya pa ba ko kaya kayo? Kumusta na po? Kwento. Natatanda niyo yung kwento ng isang lalaking torpe na makikipag-date siya. At dahil torpe nga siya, sinama niya yung kanyang best friend. Sabi niya, alam mo naman, hindi ko nasusustain yung conversation. Nakakahiya naman kung konti lang nasasabi ko. So, anong role ko? Sabi ng best friend. Kung ano yung sabihin ko, dagdagan mo. I-build up mo ko. Sabi nga, ganun lang? O sige, simple lang yan. So, nag-date na, no? Tapos itong lalaki kasama yung best friend, nakarating na dun sa bahay ng babae. So, nag-doorbell itong lalaki, ting dong. Tapos pagbukas, sabi ng babae, ay, hello. Tapos yung lalaki, may dala-dalang bulaklak. Sabi niya, flowers for you. Tapos sabi nung babae, wow, ang sweet mo naman. Ay, simple lang yan. Tapos yung best friend, sabi niya, oy, anong simple lang. Oy, maghintay ka. Umpisa pa lang yan. Ganyan kasweet itong best friend ko. Mamaya niyan, habang magpo-progress yung date ninyo, ay may mga pasabog pa yan. So, itong lalaking nanliligaw, sabi, ang galing. Tapos, sabi nun dun sa babae, tara, punta na tayo dun sa restaurant. Pagpasensya mo ng kotse ko. Tapos sabi ng babae, ay, ang ganda naman. Ay, hindi, simple lang. Tapos sabi ng best friend, simple. Marami silang kotse, maganda, magagara yung ibang mga sasakyan nila. Tapos sabi ng lalaking, galing. Tapos biglang naubo siya. Ay, tapos sabi niya, sorry, medyo nagdadry yung lalamunan ko, kaya naubo ako. Tapos sabi ng best friend, huwag ka maniwala yan. Hindi lang ubo yan, COVID na yan. Sobra naman ng Pero, di ba sa buhay natin, kuminsan kailangan magpasobra. Yan po yung aral na sana matutunan natin sa gospel. Kasi may identify la o may classify la po retang adwang grupo. Retang 5 mangmang la, retang 5 maisip la. Nani difference? Retang mangmang may dalala, saktong laro. Retang maisip, may bakal la pang ekstrang laro. O ito po yung pagganakakatabo. Sana magbakal tamo rin extra. Anticipate tamo no nanong malyari. Nakanita po ng bayo-bayok pa pumpari. Ito ko pong kaluguran. Minta kami Manila. And nang pauli na kami, lalawing kaya pitang kotse na. Itang metro na ning kayang gasolina. Sabi ko, oy, dito ka na yung kaya mo. Gasolina mo. Magpagas na ka, Kenny. Tapos sabi, balo ko na yung kaya. Tansya ko na yun, miras na kata pa San Fernando. Karina ako magpagas, so, open mo lang ke. Kabat po at yung kami po yung expressway, ating pong aksidente. At matraffic. So, talagang uusad jam na yan. Mabagal mo po yung kay. Yung pulay. And, nan pong expect yung namilyari. Uling sasakto mo kami tang gasolina. O, itaputinok na yung kotse. Uling, kegisanan kaming gas. O tingaman man ko kaya. Sabi ko, dapat may pagas na ka. Huling emubalo na malyari along the way. Papi naman. Tingkay po kasi burita mo sasakto. Kalupad na po rin aliwa. Datang manyak tong oras. Ikay po ugalita. 15 minutes sa tuna ako rin. Pero yung na malyari, di ba? Along the way. Pata pong magsadya na ka, maniblas na ka. Diyos ko, doon ko rin kasitang ka lang sapatos sa ita. Kapat yung value ng traffic, you do not know what will happen along the way. Then pong maisip, ito po yung kahit mo, deta pong wise, kunyari, reta pong sastre modista,
Napong gagawin dapat siya manayila. Pota sali lang tela, sali lang extra. Kasi po magkamalilaking pa magtabas, di ba? So at least, at ilang gamitan. Ganyan din po yung mga kontrata, retang arkitekto, engineers, na po sasalila pong tiles. Kaya po, electrical engineer po. And pati po mag-estimate kami, at kami pong allowance. Kunyari, karetan tiles, kasi atansya mo naman pila ng kailangan mo, pero magpasobra ka. Bakit? Balo po tating maspak, po tating mali kabit, ne? At least ati ka pang gamitan. Kasi po, napungasakit, itang sali kang tiles, kabat sabihan mo, potang kulang la sali na pa si Bayo. Ngayon kayo po retang design, madidiscontinue na lang. Kaya kailangan magpasobra ka. Because we will never know what will happen along the way. Deng may isip, magpasobra lang. Lalo na po rin magtawo. Kayo po magtawo, di ba tatansya nyo? Pilan lang rin datang? Mga 20. Sigurado po 20 lang datang. Kasi pa siya may ngumbira ka, kaluguran, nanggawa na, manukiya pa. Lalo na po nung pariya po yung kaya, ikinumbirayo, ringa gana po mag-serve, mong nukan ka munta, makipag-birthday ko. Ay, mong tuki kami po. O sige, sa akin na kayo. Ay, Diyos ko. Kaya po siya titipala po sa akin, mong karakalibo kaya, be. Yan. Kabat po pa siya may kipangalan na pong gagawan da? Mag-sharon la pa. Kinabsina la, manuli la pa, magbakal la pa. Kaya ideng maisip pa magtawo, magpasobra la. Nung ali, makurilyo la. Yung sakto po kasi, imburi na sabyan, walang labis, walang kulang. Pero, sasakto yapin. Kunyari po itang soft drink sa sakto, Coke sakto, sakto ya po. Ano po, bitin niya. Kaya yung kailangan magpasobra na ka. Dapat pakibalak mo nung nanong pwede malyari. Nung nanong abirya na posibleng akayarap mo. Deng sasakto, kaya po magkulang lang. O yan po yung milyari, King Ebanghelyo. Meron pong kwento, may isang nag-a-apply ng trabaho. Tapos, yung nag-i-interview, sabi niya, ano ma-offer mo? Siyempre po, yung pinag-aralan ko po, ay Diyos ko, nung yan mo yung dadala mo, naman ita, kami sadsad. Dapat, karas mo Kenny, ating ang dadalan additional information, ay, ako po migaga na ka, ating ko pong additional na balo na. Nanong balo mo? Malibang karetang pag-aralan mo, pare-pareho kayo mumunta Kenny, kayong mag-apply. Ba't sabi na, balo ko po nung nining asawa yun. Balo kaya po nung kayo po yung tuknangan nyo. O ngayon, yan naman ita, ating pa pong balo. Balo kaya po yung Susan. Ni Susan, ita pong kabitsyo. Balo po nung kanya makatuknang. Kaya balo kaya rin po telephone ng asawa yun. Wata po, awsan ke. Ay, Diyos ko, karakal mo balo. O sige na, hard na ka. Kayo po, marami kayong alam. Di ba, it pays na atikang bayong additional na balo, atikang extra skill, extra knowledge. Kasi mong extrang dadagdag mo, kitang ordinaryong gagawan naning maging resulta, maging extraordinary. Totoo naman, di ba? Ordinary, dagdagan may extra, maging extraordinary. Ngayon, din kayo po, simpliya mo pong bagay yung gagawan, di ba maging special ya? Kunyari, kimpamangan, di kayo pong pota pong i-serve you, makanaan po itsura. Basta kipit mo, pero pati may abit kang kamatis na sinape mo yung bulaklak, di ba? Ay, special na naman. Nano po yung digdagyo? Ita mong kamatis sa ita. O, ita po yung amanwan ko. Then kayo po, ita mong dita ka extra ng ita. It will spell out a big difference. Lalo na King Die. Kaya sana magdalata mo ring sobra, extra, King Die tabo. Extrang laro, ning lugod, kapag pasensyan, king asawa mo. Kasi along the way, magkamali yan. May kasalay ya. Nung sakto mo yung ibye mo, misadsad. Magbakal ka rin dakala reserbang pamanupaya at pakamal ka rin anak yu. Lalo na po ang darago nala. Diba na yung kayo po, pati teenager nala, masakit no pong kasabi. Bakit? Nakalupitan dati na amen lang, amen, nung nasabihan, tukyan da. Pero po, ang tutwa nala, buriday lang magdesisyon para kay sarili da. Kaya pinangaliwa, sabihan, kung na po antin dyan yung anak ko. Po makiramdam ka na ako.
Diyos ko, nung sakto mo itang bibigyan mong kapagpasensyan, misadsad. Kaya kailangan magpasobra ka. Dakala reserbang pamagpursigi king obra, yung kailangan. Kasi ulit-ulit yung gagawan. Makapagal, makasawa. Nung sakto mo itang bibigyan mong effort, mag-give up ka. Kaya kan daraptan. In terminong gagamitan tabo, kaya po, itang luwalas may pa yung tilubluban mo. O kaya ikaba may pa yung PC mo. Bener sabihan, dagdagan may. Ita mo pong Kristiyano, ita po yung tuturunan ng ginuta mo. Di ba? Nang sinabi na, patsi timpaling da ka, nahingawan mo. Ibi may pa yung kasumangit. Oo, magpa-extra kang kapagpasensyan. Patsi palakaran da kami itong amilya, walk another mile. Dagdagan mo pa yung kaya kang pamagsakripisyo. Nung inyawad din kaya kang tibabal, ibigay mo na pati yung malan mo. Dagdagan mo pa yung generosity mo. Itang tuturunan ng ginuta mo, luguran mo, liwa mo retang malugod kaya ka. Nune, pati retang masama kaya ka. Love even those who do harm to you. Love your enemies. O ito po yung sasabihanan ng ginuta mo. Dagdagan nyo pa yung lugod, kapatawaran, kapagpasensyan, king kaparang tao. Yung pamangumbiranan ng ginuta mo, pasobra ka. Kasi yung pasobra, kagisanan at marayuyadasnan. Pasobra at magreserba. Bakit? Because you will never know what will happen along the way. Amen. Talakad ko po. Kapatad, inginu, malagwa at mumunarong abalu, iging magdulap kaya at daratang yaban sa lubong kaya. Kaniting kapanaligan, karinta ibili, rin kakataang pamangailangan at ipamangailangan na ning yatu arapana. Nga tamong manalangin, Ginu, gawan mo kami parating makasadya king kang panyatang. Gino, gawan mo kaming parating makasadya, kingkekang panyatang. Para kayo sa blangkayanip king iglesia ng Diyos, keti king yatu, papanatilian do sanang maayos at mimong laro ding karelang sulu, balang makasadya king panyatang ng Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Gino, gawan mo kaming parating makasadya, kingkekang panyatang. Para rin sa blang pamuntok sibiko, parati la sana makasadya, munye kwenta king karelang pamamahala, potang ausano ning Ginoo, manalangin taking Ginoo. Gino, gawan mo kaming parating makasadya, kingkekang panyatang. Para rin sa blang daralan kasakitan, tumulala sa ang uling karelang kasakitan, kawangis naging Ginoong Jesus, ama nakiting kayang sarili, karela potang ausanala, manalangin taking Ginoo. Gino, gawan mo kaming parating makasadya, kingkekang panyatang. Para kaya ta makatipon keti, alugran tasa, inkabes ng aparati yang pagdulapan, ban agad nakatang lakwan ng kabalisan, manalangin taking Ginoo. Gino, gawan mo kaming parating makasadya, kingkekang panyatang. Yan po doon tayong salita ang kapagnasan. Ipa, parati kaya sana makasadya king pamagbalik ning anak mo. Parati mi sanang pagdulapan, ing kaya kang kabyasnan, at apamatulanda ka, king kaya kaming pamisip, amano at dapat, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen.
Sad, baling kaya katamong daon, matanggap yara paning Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapanin saning Ginoy ting daon karinggamat mo. King ikapuri at kaligaya ng kayang lagyo. King kaya kataming kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Kay pamimigla lang, ikatula mo sa nareting ayin na daralami king kaya kang altar, at gawan mo lang sakramento ning kaya kaming kaligtasan. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natilya kaya kayo. At kaya ka, Yat Antimoren. nayo rin puso yo. Makayat nano, King Gino. Pasalamatan tayo, ing ginu a Diyos ta. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati at numan ka rin, o ipa Diyos king alanang at lubos mayupaya, kapamilataning ginumi. Yaing kaya kang aman waking kapamilatana, lelangan me ing meto yatu. Ying talapangabo sa tinubod mo ban, ikabos na kami. Inyasat, kapamilataning Espiritu Santo, mi katawan niyang tawat, mi bayit king Birhen Maria. Ti paraning banal mong kaburyan, ban italakad ne ing meto nga banala balayan para keka. Inagpano ring gamat na king cruz ban sintangani ing kamatayan at ibulalag na ing pamanyubling niya. Ulinita ka bering koro ring anghel karin banwa, daralit ming kaya kaligaya, layon makyabe alantok ng babya kapuryan kaya kat ngaming pupuri. Banal o ipa, ikay panibatani sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi. Pabanalan mo lareting ayin king espiritu mo ban, para kaya kami malalang katawan. At daya ni ginuming Heso Kristo. Baya mi daon kusang lukim pamaylas at kamatayan, kinuha ni tinape. Pe pasalamat siya kaya ka, piraso ne, binyan na ka rin kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ikongan, kanan niya, tingka na akong katawan na mi daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay batning apunan kinwaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. Binyane ing kalis ka rin kayang disipulo. Nga na, tanggapan niya iti ko ngan minom ko kaniti. Iting kalis ing kanakong dayaning bayo at alananggang tipa na mibugu para kaya kahit para ka ring dakal, para king kapatawaran da ring kasalanan. Daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Ipasyag tayo ing misteryo ng kasalpantayanan.
kamatayan at pamayubli ng bebya ning anak mo. Daraon nga kaya kayong tinapin ng bieting kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing te palyaryan mo kaming matampang talakad harapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuabo, ikamingan sanang misulusulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami, anting metong ning banal na Espiritu. Ganakan may ipa, ing Santa Iglesia mo makalaganap, king meto yatuban, ni kanap ya king lugod kambi ng Francisco, ing kaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, di kaming Obispo, at di sablang pari. Ganakan mula naman di kapatad ming pepay nawan at maninayang subling niya, at di sablang mayangon at ye. Tanggapan mo sana, king madigaya mong arapan. Pakalulwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king die alanang gaban, kaya ng Maria, ing Birhenin Duning Diyos, kaya ng Kosing kayang esposo, kaya bering apostol, adi sablang santo, at tinupad king malmong kaburian. King kaya kabaning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayan tutukagom ng banal na Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alanangga. Damit mong kapanaligan at lugod king ipa karingamanong tiro na ning ginutang Heso Kristo. Ikabos mo kami Ginoo, king sablang barok. Malugod mong pagkalubing kapayapan, king panahon miban, king kasopan, king kaya kang pakalulu, parati kay mikabos, king kasalanan at miligtas, king sablang kaligadigan, kabang manaya kami. Kambe ni maligayang kapanaligan, king panyatan ng Heso Kristong, kaya kaming talapangabos. Ginuming Heso Kristo, as sinabi karing kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayong kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Ginoy mo sana babalik ng di kaya kaming kasalanan nun lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ika mabibiyat magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapayapaan ng ginuman at tili sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka, Antimore. Ipakitaan mi kakametong tamking kapayapan. Kasalanan,
Yung ginutang Heso Kristo, yung kordero ng Diyos sa milalako king kasalanan na ninyato. Mapalad rin mayaos makisulo king apuna ng kordero. Gino, ek matampang tanggap kaya ka. Dapat yagkasmeng amano mo kumayak na ako.
Ang mga parokyano ng Santa Teresita Faris ay nasa side po ng ating shrine. Sila po ay nagtitinda ng mga raffle tickets. Ang pondong malilikom nila ay gagamitin nila para sa mga proyekto nila sa parokya at sa 5 mission stations kung saan sila ay nagbibigay ng ayuda sa mga kapatid na nangangailangan, nagpapapiding program, haircut, at ngayong pasukan ay nagkaroon sila ng back to school project. Nakapagbigay sila ng mga bags, school supplies at payong sa 6 na barangay na sakop ng kanilang parokya. At meron din silang mga scholars na tinutulungan sa kanilang pag-aaral. Sana po ay suportahan ninyo sila sa pamamagitan ng pagbili ng raffle ticket na nagkakahalaga ng 100 pesos. Ang inyong 100 ay maraming matutulungan. Maraming salamat po. So, chulaan po kita side ka rin, dahil ka na pong parokyano. Sana po nung ating kayong extra na hera, sali ko pong ticket. Kata po, nakaltapa po asopan ka rin pong kapatid tamo mangailangan. Manalangin tamo. To'y pang malugod, pasiknangan mo kami kapamilatan niting saup, king kaya kaming kaligtasan. Kapamilatan niting Eucharistia, pagkaluban mo kaya sanang alampatan at apanyulong, king tunay kasalpandayanan, king mabilog ayatu. Itiyadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuma natilya kaya kayo. At keka antemore. Manalangin tamo, o malugod apo mamakalulu, pisyag mo kambening banala krus, ingalang kupas alugod mo king balen ay niwi mo. Pakiramdaman niyo po ring panigapot panalangin, ding balang metong kaya kami, ding magmasusi king aldo ning karelang kebaitan, anibersaryo ning karelang kasal, maglakbay king alawang lugal, ding mag-board exam, ding masakit at miki kapanamdaman. Ipagkalubyo ping kaya duwan na lalapit ding maniga po kaya kayo, at tanggapandang mit mong kapasalamatan, ing kalam na ating utang aluba babalikan kaya kayo. Bendisyonan niyo lang naman, ding imahen, rosaryo, kandila, laro, akarelang darala, bansesen ning lugod na kaya kayo. Kapamilatan ng bendisyon iti, aga nakadasaning pangako daking binyag, na ikamo kabuding karelang luguran at suiwan ng ting Diyos, manggaman king alananga. Amen. Birhen ning Lourdes, Ipanalangin mo kami. apo mamakalulu. Pakaluluan mo kami. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupain tutu, ingib pa, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, may naking kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos. Maya babak po.